Jambo la muriango wa 10 vikara bwanaki mwamba Musa enda kwa Farao kwani nindamuhendya iye na ahumikie makalena singo nyumu ili nipate kuanyesa ii miujiza yangu navo pate kuatalira nao na dzukuluo gonirigoahendera Misiri. Nayo miujiza niriyoihenda kahi yao ili mmanye kukaala mimi ndimi Bwana. Bai Musa na Haruni machenda kwa Farao machenda mwamba Bwana Mulungu wa Ibrania namba vivi ndaenderera kukahala kudziterera mbere zangu hatarini arichira atwangu mende ili makani abudu na kuarichira mende lola machero nindareha kwetete kahizatia kwako nao mandaifinikira yoti hata ikaleka ioneka kidza mandarisayo mimera iliyosazwa niyo vula ya mawe nayo mihi yosi ya mindani mwenu mandadzaza nyumbazo nyumba za humikio na nyumba zosi za Misiri uturio o babazo hedu tawezo kama dzawona hangu marihoanza kuishi kahiza ti hata vivi gonya akigaluka na kimbolamo mwa Farao oahumikia Farao makimwamba Farao yuno mwanamulume yuno beana budzi hatarini arichiremende makamuabudu Bwana Mulungu wao vinobe kuona kukala Misri yagonya kunongeka bai Musa na Haruni makirefa kaheri kwa Farao naye akiambira endani mukamuabudu Bwana Mulungu wenu elao mandio kwenda niano hani Musa akiamba funda kwenda na vijana na atumia anayehu akiche na akilume na ng'ombe zehu na ng'onzi zehu maana suti fukamuishire sherehe Bwana ela Farao akiamba Bwana na akale hamwenga nani kala nindamurichira ninwi hamwenga na achenu na anaenu mwende nanyesa kukala muna niambii nindarichira alume haki yao mende makaabudu Bwana here malajo kidza Musa na Haruni makiuswa mbere za Farao bai Bwana akimwamba Musa goloza mukono wakwako dzulu ya yoti ya Misri ili kwetete madze dzulu ya yoti marise mimera yosi iliyosazwa niyo vula ya mawe bai Musa akigoloza umu za tawe dzulu za ti ya Misri na Bwana akireha luvuto kula mombolero wa dzua lukipiga mutana wosi kidza lukichesa kunacha luvuto wa mombolero wa dzua lukikalalu zareha kwetete makidzavamia ti yosi ya Misri na makitulama na kuifinikira ti yosi ya Misri pwereka kudzaonewa ihora kwetete dzariro na kakundaonewa kaheri iho ringine dzariro makifinikira hosi hata hakikalapi makirya mimera yosi kahiza yoti na matunda gosi gayo mihi iliyosazwa niyo vula ya mawe kahana kodza lililosala muhini hedu kwenye mmera kahiza yoti ya Misri bai Farao akialagizira kare Musa na Haruni na akiamba idzamuhendera dambi Bwana Mulungu wenu na ninwi vikara bai inavoya munisamehe ili kana ii na mumuvoye Bwana Mulungu wenu aniusire kifa kiki bai Musa akimbola kwa Farao achenda muvoya Bwana akireha luvuto lwa nguvu kula mutserero wa dzua lukidza lukiazola o kwetete lukiahirika bahari ya Shamu kamusalire kwetete hata mumwenga kahiza ti yosi ya Misri ela Bwana akimuhendya Farao akalena singo nyomu hata kahenzere kuwarichirao Waisraeli mende vikara Bwana akimwamba Musa goloza mukono dzulu mlunguni ili kukalena kiza kahiza ti ya Misri kiza cha mugunguna bai Musa akigoloza mukonowe dzulu mlunguni na kukigitana kiza kahiza ti yosi ya Misri kwa muda wa siku tahu kahana ariedima kumona mwanziwe hedu kuukaho arihokala kwa muda wa siku tahu ela Aisraeli yosi makikala na mulangaza kahiza lalo rao rosi marirokala manaishi Farao akimwiha Musa akiamba endani mukamwabudu Bwana
Oache enu na ana enu nao unadima kwenda nao, ela ng'onzi yenu, mbuzi zenu na ng'ombe zenu ziricheni. Musa akiamba, ni suti ufurichire fukale na sadaka za kuocha kumwombozera Bwana Mulungu wehu. Kwa vizho nyama ehu sutifende nao kahanda sala hata lukwalo, maana funawiria kuhumira sehemu yao nyama kahiza kumwabudu Bwana Mulungu wehu, na ni muhaka ufike kuko ndijo humanye kala ni noni hundicho humira kahiza kumwabudu Bwana. Ela Bwana kimuhendia Farao akale na singo nyomu hata kikahala kuarichira mende. Farao akimwamba Musa, nihaukira mino na usije mbele zangu kaheri, siku ndiho uona uso wangu undafa. Musa akimudzigidza akimwamba, vindakala here uambajo, sindakuja mberezo kaheri. Ni hayo tu.